Barundi kazi, turi mu kwezi kwa gatatu. Turi mu kwezi kwa gatatu abari muri Amerika. Umurundi hava akagera. Umurundi, ngiki gitabo cy'indirimbo na Bibiliya ngiyi. Umurundi hava akagera, shyira amavi hasi usenge. Kubera ko iyo umuntu agiye kubyara ava amaraso. Kandi inda, ni ukuvuga ngo inda iyo igeze amezi 9 iravuka. Iyo abarozi bayiriganyije irenza amezi. Uburundi bugeze igihe cyo kwakira perezida mushya. Uburundi bugeze igihe cyo kwakira Kanani Imana yavuze. Haleluya. Uburundi bugeze igihe amakungu, ibindi bihugu, idarapo ry'Uburundi rizamurwa, rikazamurwa ku gasongero k'isi, ikanguro rigatangira. Nagira ngo mbwire umurundi hava akagera. Ukijijwe, kuko ubu ni ubuhanuzi. Ibi ni iby'abakijijwe. Bibiliya ivuga ngo umugabane w'abizera uri mu bizera. Iby'umwuka ni iby'ab'umwuka. Niba nyoborwa n'umwuka, nkikubeshwaho na mwuka. Kandi nyoborwa n'umwuka, nyobowe na Mwemu Yera. Mungu asifiwe. Rero umva makuru. Inda z'abantu barazizinga, bibungenza, iminsi ikabarengana. Hano awezi, ntabwo Burundi nta kwezi kuri burenge, nta tariki n'umunsi umwe. Yo mpamvu natangije ijambo ngo musenge. Ikindi, ibyo kuvuga ngo Imana yimuye Neva, ngo harajyaho undi ngo yiyimike nka kujya Imana yimitse Salomo, bene wabo bakiyimika, nka kujya Imana yimitse Dawidi bikagorana, abantu bakabanza kumuserereza. Ndi general profete Marti, mudahusha ni Kristo. Imana ntidukinisha, Imana ntipyinata, Imana ntiba mu kajagari, ntiba no mu kavuyo. Ubutaka ndi kuvuga cyangwa ivu ndi kuvuga ni ry'Abarundi. Abari kubwirwa ni Abarundi, abo twatanguranye ni Abarundi, aho tugendanye ni Abarundi. Ntabwo ari vino, iriya ni Bibiliya, kira ni igitabo cy'indirimbo. Ntabwo ndi kukubwira ngo unyemere cyangwa se ibindi bimaze. No, mwemere uwantumye. Rero umugabo arivuga. Ntabwo ndi kuvuga Kristo yarivuze. Data arashoboye. Ntabwo ndi kuvuga ngo ndababwira ko Imana ishoboye murabizi. Ntabwo ndi kubabwira ngo Yesu azaza yaraje. Ntabwo ndi kubabwira ngo Imana wije kubikora yarabibabwiye. Ntabwo nje kuvuga ngo ni mwihangane, ntabwo iri mu bitaro. Ntabwo nje kubabwira ngo mube mutegereje, ntabwo yagiye gutabara Iran. Ntabwo mbabwira ngo mube murindiriye, ntabwo iri muri Ukraine, nta nubwo iri muri Palestine. Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ko muyita ahari Ryangombera, cyangwa ko mushaka kugira ngo muyitiranye na Kiranga. Rero ibi Abarundi babyizeye baraba baragwa. Abatabyizeye uzabirebesha amaso yawe, ariko ntuzabijya. Nuko Bibiliya ivuga ko bishobokera bizera. Na Fatiri nuko ababwira ngo kubwo kwemera bishobokera abizera. Nje rero nagira ngo mbwira Abarundi, mwiyandikishije Imana igiye guha akazi ko gukorera Uburundi n'igihugu. Mbwira ikindi gice Imana yatoranyije kizakora mwikangura. Ishengero ya Kristo igiye guhaguruka mu Burundi. Viziyo ihaguruke mu Burundi. Aba badede bibasamaza bibarangaza. Iyi ntwaro yibasamaza cyangwa ngo ibarangaza, ahubwo nayo ubwayo. Nukuri Yesu yaravuze ngo muri abatindi bo kubabarirwa jye sintukanye, ariko ni Bibiliya ibivuga. Ndiseguye nabo ubwabo mubaborogere. Ibyo bakora ntibabizi, ibyo barimo ntibazi ibyo ari byo, ibyenda kuba ntibabizi. Buno ubari kubwira nk'umunyarwanda mbere ya za 94 akamubwira ngo u Rwanda ruzaba rufite inganda zitunganya amamodoka, zitunganya bomba atomike, inganda zitunganya imiti, cyangwa u Rwanda ruzarukoresha amadrone mu kirere mu buryo bw'ubuhinzi, mu buryo bw'igisoda. U Rwanda ruzagira ubwirinzi bw'ikirere, kandi niba ari ibintu bihenze mwese muzi nibyo.
ibyo bintu wari guhita uvuga uti mwavange kuko hari nyakatsi mu Rwanda reka nere kugiyo ababihanuye n'ababyeretswe Imana ibaha umugisha kuko nta kibi itakivuze mu Rwanda no mu Burundi. Ibyabaye mu Burundi byose uko byakurikiranye Imana yari yabivuze, ibyabaye mu Rwanda uko byakurikiranye Imana yari yabivuze. Ni twebwe bemera gake bapinga kuko ibyo usibye n'Imana n'abapfumu bari barabibonye, bari barabivuze. Abapfumu bahanuye urupfu rwa Habyarimana n'abasenga bararuvuga. Ndadaye abapfumu baramuvuze n'abasenga baramuvuga. Inkuru nziza Pierre ho nabaga i Bujumbura abasenga baramuvuze, abapfumu baramuvuga. Izi za Nyamugigima ziherutse kuba, iyi mitingito, izi nyenyeri zigenda mu Burundi zirirwa zihazenguruka, ikirere kijya kiba amaraso. Hajya nuko abarundi n'abanyarwanda tugira ingeso yo kwemera ngo dukozeho ngo nkoreho numve nka Toma. Hari umuntu witwa Toma wagendaga na Yesu ati rero iby'inkovu simbyemera, nuko wabigeretse simbyemera, reka nkoreho numve ko ari wowe, kuko yari amuzi rwose ntaba atari dayimoni. Donc Yesu aramubwira ngo ngwino nkoreho wumve. Rero twemera tubonye, ariko mpamya ko muri uku kwezi kwa gatatu turiziga. Ntabwo ndi Imana, sintegeka ibintu, ahubwo ndi umwe ureba muri kamera nkavuga ngo bigeze aha. Ntabwo nkora ibintu mu nyungu yenda se zo kuvuga ngo reka nemeza abantu. Oya, ndabemeza kandi nanjye ubwanjye nkeneye kwemezwa. Jewe sinkora ibita, ariko Kristo uri muri jya akora ibitangaza. Rero abari Bujumbura, abari Igitega, abari Ngozi, abari Kirundo, abari za Bururi, za Mwaro, Karusi, Matana, Rumonge, Ngozi, za Kayanza, za Bubanza, za Cibitoki, ya Rugombo n'iya Bujumbura, itwo n'udukaritsiye tw'umujyi, nari kuvuga intara ariko nabo babikurikiranye. Rero karitsiye zo nzivuze ni nyinshi rwose, ntabwo ahubwo tuvuga intara 16 mvuzemo 9. Nshuti zanjye barundi kazi, ndabakunda, I love you. Mbifurije iriganuke bonane, icyo nakwita umwaka w'Imana, indimiro y'Imana, ukwimbura kw'Imana no gusarura kw'Imana. Iraronka umwimbu mwiza mu Burundi kuko yarahabibye. None ninde ubuza nyiruruzabibu kujya mu murima wiwe? Twe rero twamubwiye ko uruzabibu uko rumeze nk'abarinzi, tunamubwira uruzabibu rwiwe amakuru. Donc natwe turi kubaha amakuru y'ijuru, update y'ijuru. Rero uyu munsi nagira ngo mbwire abantu ngo dutegereje. Kumwe bavuga ngo ni ukurasira umwambi muri peteroli cya korosoro wabyukaga. Ni ukuri marayika abahinyisha muri uku kwa gatatu. Kandi harimo abatanze ibyifuzo bambwira ngo mu kwa gatatu, ngo mu kwa mbere bizize igitangaza, mu kwa kabiri biziga igitangaza, ngo singe wabivuze genyine, ngo no mu kwa gatatu ndi kuhavuga. Nanone nisegure kwako kana abantu mu ntahure. Ntabwo Imana yabwiye Simiyoni yerekwa ko azaterura Yesu. Ntabwo yamubwiye umwaka n'ukwezi, ariko yaramuteruye. Imana ibwira Musa ngo ngwino mu musozi tuvugane. Ibyo byari iby'uwo munsi. Rero niba nkoresha ijambo ngo sindi guhanura muri nza, nuko ibyo bintu biba biri mw'icyo gihe turimo, biri muri iki gihe ndimo jewe. Ntabwo rero ari mu mwaka uzaza, ahubwo tuwizera ubu. Ntabwo nanone ari mu mezi azaza, ahubwo twizeye muri uku kwezi. Uwizera rero ntabwo avuga ngo bizaba igihe Imana ibishakira, bizakorwa igihe Imana ibyumvira. Oya, ahubwo ubu mu kwa gatatu abarundi kazi, Imana ibahaye ubuki ntimwiteguye kuburya, ibahaye amata ntimwiteguye kuyanwa, ibahaye igihugu ntimwiteguye kukimenya. Ese ibasohoreje isezerano ntimumaze kumenya isezerano icyo ari cyo? Ntabwo uruhare jewe nta kibazo ufite, ndi umuhanuzi, n'iri joro byaba ubu turi kuvugana. No mu kwa gatatu yenda ntibinabe, nta kibazo. Jewe message nahawe ni Imana yampaye. Niba rero muri kamera jewe ndi kureba mu kwa gatatu, ibisigaye dufata izamu
dufate izamu, hama Imana niyigena byose. Reka rero yenda se tubatondekere byose uko bipanze n'uko bimeze, hama Imana ikume. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo nubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ntihazabura intambara, naho amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Maze mw'isi yagize nshya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Tuguhaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ivugabutumwa ku Mbabazi TV gatatu. Navuga ngo twinjiye mu mwanya wo kubwiriza no kwigisha. Nk'uko bisanzwe rero ni Prophète General Martin, iyi ni Mbabazi TV gatatu. Turagushimiye wowe uri muri Amerika, ndagushimiye uri mu Burayi, Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage n'ibindi bihugu twaba tutadondaguye, Canada, Australia, umugabane wa Afrika, mwebwe mwese, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda. Turababona komenti zanyu, Kongo Kisasa, Kongo Braza, mwebwe mwese saliyuti. Muri abapatana beza, muri abariye beza, Imana ibahe umugisha. Kandi murabizi neza ko intego n'umugambi turiko n'umwe, nuko Yesu watugize umwe, tubumwe nyine no muri byose. Ubwo rero ndakengurutse mu izina rya Yesu. Nihuse ndigisha ikintu cyitwa urukundo. Nigisha urukundo, ntabwo ndi butandukane n'ijambo uwitwa Kuro yeretse urukundo Abisiraheli. Abereka urukundo atari umwisiraheli.
abereka urukundo abihawe n'Imana, abereka urukundo ruturutse ku Mana. Imana iramubwira ngo Kuro, nzakujya imbere. Iri jambo harimo n'abantu Imana yarihaye nk'isezerano. Nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ibwira Kuro ngo kandi nzaguha ubutunzi buri ahantu ho mu mwijima. Haleluya. Imana iri jambo yaribwiye Kuro atari Umuyahudi. Kuro Bibiliya ivuga ko mu bwami bw'Abisiraheli ntabwo yari Umuyahudi, ahubwo Kuro yari uwo muri Babuloni, yari uwo mu Baperesi, yari uwo kwa Hasuwerusi, uko abami ingoma zagiye zisimburana. Nuko Imana iramubwira ngo Kuro mu Giperesi ni akabwa gato, uwari usuzuguritse, uwari ucengerewe, uwari waragawe. Imana iramubwira ngo nzakujya imbere. Imana ikujya imbere muri uyu mwaka, nzabiringaniza. Imana ibishyire ku rutonde, ibiringanize, koko hari igihe bisumbana nshuti yanjye, mu rugo bigasumbana, mu kazi bigasumbana, amaraso mu mubiri wawe bigasumbana, ugasanga amaraso n'amazi biri kugorana. Ikintu rero Imana yabwiye Kuro, aramubwiye ngo nzakujya imbere, ibitaringaniye nzabiringaniza, kandi ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Uru rukundo Imana yeretse Kuro yageze muri Babuloni ahirika umwami Nebukadinezari. Amaze kumuhirika, Bibiliya ivuga ko yasanze Abayuda ari imbohe, isanga bari mu bubata, isanga bari mu buja, isanga barajakajwe n'ubugome bw'abantu b'i Babuloni. Bibiliya ivuga ko Kuro akimara gufata ubutegetsi yaravuze ngo Umwisiraheli ushaka gutaha, amarembo arakinguye. Noneho ushaka kuguma hano nahagume, nushaka kujya iwabo ajya iwabo. Noneho anatanga itegeko ko Umuyahudi umuntu wese yakoreye agomba kumusubiza, agomba kumuha ibyo yakoze n'ibyo yamukoreye byose. Imana ishimwe cyane. Biza kurangira uwitwa Kuro abikije Abisiraheli urukundo. Haleluya. Amaze kubabitsamo iri deni ryitwa urukundo mu mibereho y'isi. Ntabwo buno ni naho ngira ngo hari intambara ya Irani Isiraheli ho byarahindaguritse. Buno Irani kubera iki ifite ubushobozi bwo gutsinda Amerika, ikagira ubushobozi bwo gutsinda Isiraheli, ni ijambo Imana yabwiye Kuro. Iramubwira ngo nzakujya imbere, nzakurwanirira, nzamenagura ibihindizo by'ibyuma n'imiringa nzayicamo kabiri. Nimubona imbaraga Amerika yahagurukanye, ni urugero ntanze ariko rw'ibifatika bitari muri Bibiliya, mukabona imbaraga Isiraheli yahagurukanye, ni ukuri urebeye mu mubiri. Irani ni igihugu gito cyane ugereranyije n'imbaraga za Amerika, ibihugu 54, ugashyiraho Uburayi bwose, ukaza ugashyiraho Isiraheli. Ariko ibyo byose basuzuguriwe imbere ya Irani, basebeye imbere ya Irani, bamaramariye imbere ya Irani. Ndetse nuko ari n'abantu bundi batumva isoni ngo bakogwe n'isoni, mu busanzwe ntibinabaho. Ntabwo Amerika yateye Irani irayishobora, yateye Siriya irayisandaguza. Siriya ni desordre, nta gahunda igira. Amerika itera Osama Ben iramushobora, itera Saddam iramushobora muri Iraq. Ibi bihugu byose Amerika yabifashemo ijambo uko ibishaka, ariko Irani cyabaye igihugu cyayihagamye. Iri ni ideni ryitwa urukundo. Iki ni igikorwa Kuro yakoze. Ni ukuvuga ngo nawe ineza y'Imana, niba hari umuntu wagiriye neza impera n'imperuka, ntabwo azagutsinda. Niba nawe hari n'uwakugiriye neza ukabyirengagiza, ntabwo uzamutsinda. Dushimiye. Bibiliya iravuga ngo uku ni gutanga ariko kukwere kumenya. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ndi kumwe na cameraman Pascal, ndaguhaye ikaze bwana Pascal. Yego. Ni ukuvuga ngo harimo abantu bagira ngo ndi jyenyine. Mba ndi kubwiriza ndi kumwe n'umuntu, nubwo yenda se we yateze amatwi yakumva ijambo cy'Imana, ndi kubwiriza. Ariko harimo abantu bagira ngo yenda ni kumwe umuntu ngo yifata selfie. Ntabwo yari selfie, turi mu butumwa bwiza. Cameraman rero nawe ni umugisha twamugiriyeho, kandi abakorera ibintu neza. Ngira ngo uko byeditinze, uko ama video azasa,
iyo bitagoranye ubigiramo uruhare yitwa Pascal. Yego, uwitwa Kuro rero yeretse Imana ineza yamugiriye ntiyabyibagirwa. Iyi neza none reba ukuntu iri gutabara abanyayirani. Iyi neza Kuro yagiriye Abisiraheli, nubwo tutavuze ko Irani iri gupfusha, iri kwangirika, ariko twibaze, excuse me, Irani iza kuba iri kurwanya nk'uko barwanyije Libya, nta jambo Imana yahavuze, intambara ibisuku biteye uko. Icya kabiri, Irani yiza kuba itewe na Amerika na Isirayeli, nta jambo Imana yitwa isezerano yabahaye. Mu by'ukuri urambwira ko iyo ushyira kuko hepfo Amerika na Isiraheli, Irani bayitiranyije n'ibi bihugu bagiye bazengereza nk'umugabane wa Afurika cyane, umugabane wa Aziya, barica bagakiza. Nubwo Bibiliya ari iy'Abayahudi ntabwo bayisoma, nubwo Bibiliya ari iy'Abajuwifi bishoboka ko mutabizi. Musome neza, nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Mwitegereze neza, nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Buno rero ngarutse ku isezerano Imana yahaye Abarundi. Bamwe bafite ubwoba, abandi bajugumiye, abandi bari kuvuga ngo biratebye, abandi bari kuvuga ngo ndava he ndajya he, abandi bari kuvuga ngo mana, abandi batitiye. Nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Iyi ni intambara ya kabiri Amerika ishoye kuri Irani. Yego izindi zarabaye, ariko tubarizi zikurikiranya. Mu mwaka utaha ushize Amerika yateye muri Irani, iravuga ngo igiye gusenya ngo uruganda rw'intwaro za nucleaire, bombe atomique. Ivuga ko yabirimbaguye, yabirangije, none bunisubiyeyo ngo guhirika ubutegetsi. No kuvuga rero hariyo ushyizeho nabi, ari amagambo areba imbere, nta kibazo. Yego, mwihangane, ni ku buhanga bw'ibyuma tuba turi. Ni ukuvuga rero mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka, Amerika na Isirayeli, kubera iri deni ry'urukundo mutigeze mwishyura, kubera igikorwa Imana yabagiriye ikabakura mu buja, ikabakura mu bunyage, Irani ni umuziranenge, izabakubita, Imana izabatererana, Imana izabatera umugongo. Rero Bibiliya ivuga ngo uku ni gutanga, uku ntikukamenya, mu ideni ry'urukundo. Niyo mpamvu ineza y'Abarundi imbere y'Imana irazwi. Uretse buno kuri neva byivanze, Abarundi bakajya muri Kongo kwica, ubundi bari muri Sudani bagarura amahoro, badashotora, batiyenza igisoda cy'Uburundi tukizi ari igisoda narivuze ngo igisoda cy'Imana, igisoda cyangwa se igisirikare cy'igihugu tukiza ari igisirikare gitandukanye n'ibindi bisirikare byose kiri muri korari gihanura kiririmba. Buno rero CNDD-FDD yabihinduye politiki, bihindura n'imbonerakure. Niyo mpamvu n'ingabo z'Uburundi gutsindwa si ibindi inshuti yanjye, ni ikosa. Uburundi n'igisoda n'Abarundi ntabwo baremewe kwica no kwicwa. Ibindi bihugu nabyemera, kuko Uburundi burinzwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo burinzwe n'inkoho, ntabwo burinzwe n'abantu. Sabapfumu bakagiye muri kwa Ntare Rushashi, sabwa ari abantu n'amasengesho kuva muri base uhere kuri Joke Masiravi kuzageza ku mpero, kuva ku nzara ukageza ku musatsi. Uburundi bwubatse ku isezerano, busenyuka ku isezerano, buri no mu isezerano, buri mu mboni y'ijisho ry'Imana, buri mu Mana, buri mu biganza bya Yesu, bukorana n'Imana. Bityo rero twere guhendana. Cyakora abasirikare nuba barisha nabi, ukajya kubashyira mu ngwana Imana itemera, utayibajije bazamaramara. Ariko gutera igihugu cy'u Burundi n'ubwo Amerika yaza, ntabwo Burundi bwatsindwa, kubera ko Burundi namwe ntabwo mubuzi, mushobora kuba mubwumva. Mana, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishira. Mana, tuzaba kuri ya ngoma, Abarundi bazabayo, Banyarwanda bazabayo, imibabaro nishira. Mana,
tuzaba kuri ya ngoma, muririmbe tuzabayo, muhanure tuzabayo, nimusenge tuzabeyo, mwami tuzaba kuri ya ngoma. Ni ukuvuga Uburundi, u Rwanda ni ibihugu biteye mu maraso ya Yesu, ni ibihugu Yesu yameneye amaraso, arabibambirwa, arabicungura 100%. Apana ibi by'Abarabu, apana ibyo by'Abasodani n'Abasomali, apana ibyo by'Abanyanigeri n'Abaribiya. Rwanda Urundi Rwanda. Sha mupfa ubusa, tuzajya mu Burundi nta sepejeri, nta pasiporo, nta resepasi. Abarundi bazaza mu Rwanda nta sepejeri, nta pasiporo, nta resepasi. Mwanka mwemera, tuzavuga ururimi rumwe, tuzasangira, tuzasa, tuzashyingiranya, uzampa umugore nzaguha umugabo, tuzahana amata. Ibi bya politiki birarangirana n'iyi ngoma ya CNDD-FDD. Nyuma yaho ibintu sariyuti, wowe uri maso, wowe wasenze, Imana iguye kuzaba kuri iyi ngoma. Thank you. Ni ukuvuga rero ideni ry'urukundo, urukundo. Umuririmbyi yaravuze ngo umurimo utakoranye urukundo ntuzawuhemberwa, muri iyo mirimo myiza hari. Donc ni Gerardine yabiririmbye, ariko n'umwanditsi nka Zaburi yarabivuze, umubwiriza urukundo ruvugwa inshuro nyinshi muri Bibiliya ndetse no mu ndirimbo. N'abisi bararirimba indirimbo z'isi zivuga urukundo. Murebe indirimbo za kera bagikoresha imiduri za kitari zivuga urukundo. None n'ubu ngubu bantuza abangaba bose baririmba indirimbo z'urukundo, ari mu Burundi, ari mu Rwanda, ari iz'isi, indirimbo y'urukundo ntawe uyanga, ari iz'Imana, indirimbo y'urukundo ntawe uyanga. Ikindi, nta muntu n'umwe mw'isi wanga ko bamugirira ineza. Twese dukeneye abantu batugirira ineza, twese dukeneye abaduha. Rero Imana yashyizeho urukundo ko ari rwo ruruta byose. Salomo aravuga ngo niba nkugiriyeho umugisha umpa ubwenge. Bibiliya iravuga ngo nuko kutasabye biriya na biriya n'ibindi ndabiguhaye. Haleluya. Yesu Bibiliya iravuga ngo kubw'urukundo, kuko ari ryo jambo Imana yatangije, ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese adacibwaho iteka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo rero bivuze iki? Bisiguye iki? Niba ubyagwa n'urukundo ukwiye kuba urukundo, niba wamuka ku rukundo ukwiye kuba urukundo. Harimo n'abitwa amazina ba Rukundo, ba Nyirarukundo, ba Serukundo. Donc hari amazina avuga urukundo. No mu bana hari umuntu witwa Rukundo, ndumva nzi nka 3. Na ba Mukarukundo nzi nka 2, na ba Nyirarukundo nzi 1. Ubu nubwo yenda batakibyita ngo umuntu bamwite Rukundo, ariko biremewe. Bivuze ko rero urukundo n'ineza birasa. Buno rero muri uyu mwaka 2026 turangwe n'urukundo, kandi tugire urukundo, kandi tugwize urukundo. Hama Imana izaduha umugisha. Hama rero kandi urukundo rwacu ntabwo rushingiye gukunda umubiri wawe gusa, ahubwo nkunze n'ubugingo bwawe. Umukristo mwiza niba nkunze Pascal, nkunze ubugingo bwe n'umubiri we. N'Imana ntabwo yadukunze ngo ikunde umubiri wa Marite, impa amavuta nisige, impa umuceri wo kurya, igwisha imvura, yatsa izuba, impa imodoka ngendamo, impe oya. Ahubwo kubw'urukundo Imana yankunze, yakunze umubiri wanjye, ikunda n'ubugingo bwanjye, byose ibikundira icyarimwe, kandi no mu bikorwa irabigaragaza. Niyo mpamvu uyu mubiri ibyo ukeneye Imana irabima, binyuze muri wowe cyangwa mu bandi, no mu babyeyi bambyaye. Noneho n'ibyo ubugingo bukeneye ndabironka muri Bibiliya binyuze muri pastor cyangwa mu bahanuzi cyangwa mu bigishwa. Imana ntabwo idukunda kote imwe, idukunda kote zose. Ariko abantu nabo, harimo abantu bakijijwe ankunda agakunda n'ubugingo bwanjye, kandi harimo n'abantu bakunda nk'umubiri wanjye ugasanga ari kwanga ngiye nkunda Marita, ariko ubugingo bwanjye atabuzi. Imana ikwigisha ubugingo bwanjye. Nanjye rero urukundo mbakunda si urw'umubiri gusa, ahubwo n'urw'ubugingo. Ntabwo navuga ngo nkunda amafaranga atura, nkunda serivisi ampa izo arizo zose, ahubwo navuga ngo nkunda n'ubugingo bwawe ko buzabona Imana. Ubwo rero niba tugera ikirenge mu cya Kristo,
watanze ku bwa data watanze umwana wiwe kugira ngo kubw'urukundo, ntabwo yabikoze kubwo twakiranutse, ntiyabikoze kubwo twari barebare cyangwa bariya, yabikoze kubwo urukundo yakunze abari mu isi. Rero urwo rukundo rwatumye Imana ikora biriya, nanjye nirwo rukundo runzamo nkakora ibi n'ibindi inyuma ya kamera. Ariko duharanire gukora ibyiza, duharanire gukora ibyiza, kuko na Kristo yakoze ibyiza, n'Imana ikora ibyiza. Nawe kora ibyiza kandi ubikorere gushimwa n'Imana, cyane were guharanira gushimwa n'abantu. Abantu Imana nibashoboza bakagushimira cyangwa bakabyemera sava, mugabo uharanire gushimwa n'Imana, kuko Imana niyo mushobora byose kandi iri hejuru ya byose. Mungu asifiwe. Nerekeza ku musozo rero, ndumva tugiye gusenga kugira ngo tubone kubasabira umugisha. Imana ibahe umugisha kandi rwose turanabashimiye. Mwami Yesu, ndagushimiye, niwe wahaye imitima yacu gukunda no gukundwa, utwambika isura kugira ngo dukundwe, kandi uduha n'urukundo, duha n'imirimo myiza ituma dukundwa tunakunda. Twese rero dukoresha imirimo myiza kandi uduha imbuto y'urukundo muri twebwe, yere yimburwa igire byinshi. Uha umugisha umuntu wese rero ugera ikirenge mu cyawe no mu cya data kubw'urukundo wadukunze. Ndagushimiye mwigisha n'umwigishwa, tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen.